Masakangdaba Singna truck Mari the Nongmai Kapsilakpagi Mayokta driver union Singna Imphal Ziribam Amadi Imphal Dimapur Lambi the Kokiba Pungni Punipan ge total shutdown na Chauna Akaiba Pide. Furup Amamgi sentiment Sokoyaba Tabak Toba Lepiro Apun Bagi Saktam Ngapada Furup Kudingi Lopam Tokpa Togdang Lomina Sihaina Rajya Sabhagi MP Lesem Basana Jawbana Pungukre. Amasung leba sa coronavirus ke positive case leptana hengalakle haukiba pung kunmari da anova case lak ani lising homfuma thogi mathakta hengalakre laina asidagi leikidaba masing lising amaga chamnga ga ama hengalakte Ma'am Bukurum Zari adom ning video impact news ni ai khangan bam thoin henbi hauze pungja se fawbugi maroi ba pausing ma'am da pizari Imphal Ziribam Lambida Masakangdaba Nongmai Paiba Mioi Karana truck Mari the Nongmai Kapsilakibagi Mayokta Ching Amadi Tamdalaiba driver union Singna Imphal Ziribam Amadi Imphal Dimapur National Highway Anida Kaukiba Pungni Funipange total shutdown Haukre. Driver union Sing Asigi protest Asibu Lamdamasida Ladiba Miam Namating Pangbiyo. Lengang nasu highway the matik chaba security force thambiduna driver singbu maning makha tamna thabak tawhanba yahan biyo haina all Manipur road transport drivers and motor workers union gi maikaidagi appeal tawrakli ngarang ahing nongyaidagi haukiba highway total shutdown asina maram oiraga highway sing asada makhal khudingi malpuba gari sing chatpa lepkhre Jathariba total shutdown asiga mari lenana all Manipur road transport drivers and motor workers union gi General Secretary Maimom Anil Maitaina highway ani asida makhatana khulai paiba miyor singna tawningbada tawduna leire driver amadi handyman singna thengnariba awaba asi yenglaga tangai fadana shutdown asi chathabane State asigi ching amadi tamdaleriba CSO NGO amadi student organization singda natana commercial vehicle transporter singna su mating pangbiyu haina phongdorakli Jathariba shutdown asi all Manipur road transport drivers and motor workers union Senapati district drivers welfare union all Jiribam road transport drivers union Senapati surface transport hills area drivers welfare union hill area driver union Hongsangi Mityeng Makhada Ching Amadi Tamdalairiba District Transport Union Singa Kutsam Naraga Mai Pakna Chathari Nakalamuram the Imphal Dimapur National Highway gi Supermaina Amadi Kangpukpigi Marakta number Thadaba Auto Amada Mioi Manga Tarukna Highway Asida Chathok Chasin Tauriba truck Lut Taubugi Tabak Chathari Haina Thazabayaba Pau Amana Hairi Nakalamuramda all Manipur road transport drivers and motor workers union amadi all Jiribam road transport drivers union anina haukiba ahing nongyaidagi Manipur pumbada kaukiba total shutdown na Jiribam district ta chauna akaiba pire shutdown asina maram oiraga Jiri Kaithel khuntak lansire lambida gari chenakhide lambida mi chatpagi chang hanthaki total shutdown asina maram oiraga Jiribam dagi Imphal tamna thokadaba gari kaya Jiribam da panduna leire Total shutdown asibu saugatpa driver singna lambi da thoglaktuna lambi thingbagi thabak jathaki Maitei Furup pu yai haiduna thengkhang kayada atopa Furup na Maitei Furup ki sentiment sokpa thabak toba laibak thibani Pai haina leiriba Maitei Furupna Furup asikhakhtagi khallaga thabak tawraklabadi afaba oiroi haina Rajya Sabhagi MP Lesem Basana Jawbana cheksel wa thamkhre Imphal East ki manung chanaleiba Kongba Turel gi haurukfam oiriba Kongba Maru laifam taba chingkhongdagi chingthak fawba chatnabagi lambi hangtokpagi thoramda wafam asi phongdokhibani Kongba Maru laifam len chingkhongda pangthokiba thoram aduda MP Lesem Basana Jawbana atopa Furupna thengkhang kayada Maitei Furupu yai haiduna tawriba thabak sing asi henmalle Kobru khaktanatana marging dasu thokhaningdaba thogdo kaya thokpagi paw leiribani Furup asigi sentiment sokpa thabak tawba tokpiro natrabadi Furup asigi oina haurakliba naha singi sentiment fathaba ngamlaktaba yai haiki lamdam asida khundaminariba Furup khudingna nungsi chanana leiminasi haina appeal tawkibaga loinana apunbagi saktam ngakpada Furup khudingi lawfadraba thodang kaya lawminasi haiki
ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯍꯨꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯅꯗꯕ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯇꯧꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯁꯤ कांगलोप खरना अपुनब मणिपुर के सक्तम थुगाइदुना तोंगानबा होमलैंड सॉवरेंटी तालिबा असि कैदोंनुंगदा ओइथोक्लोय असुगुंबा अखुबा वाखलदा कोक थादबा हाइबसी मतम मांगनबने ओइरोइदबा डिमांड तानबगी महुत्ता मरम चाबा डिमांड तौदुना पुन्ना चाउखत मिननबा होटनामिनासी हाइना राज्य सभा की एमपी लेसेंबसना जाउबना लमदम असिगी फुरुफ खुदिंगमक्ता अपील तौरक्ली इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लांगोल तरुंग खुलना चाही चनीगा मरफु तरुक सुरकपगी पांगथोखिबा निंगसिंग थौरम अमदि कल्चरल फेस्टिवल द वाफम असि फोंदोखिबने थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलन ओइखिबा मणिपुर की निंगथौसु ओइरिबा एमपी लेसेंबसना जाउबना मखा तारदुना हंदक कौब्रु लाइफमलेन की मतंगदा थोखलिबा थौदोक असना मरम ओइरगा मियामना सोशल मीडिया की खुथांगदा लाना पाउ संतोकपिगनो सनामही लाइशंगी सरुक खरा मै थारमलिबा अदु मियोय मरीना थारमबनी हाइबा खंगले लोइनना थोंग थुगाइरमबा मियोशु सोइदना फागनी हाइखे लेसेंबना मखाताना कौब्रु चिंग काबसिंगदा असोय अंगाम थोक्तनबा चिंग मथक्ता पुलिस पर्सनल सिंगी कैम हांगतोक्तुना थमले कैम असि मतम चुप्पगी थमनबा लेंगाक्ता तक्सली हाइखे मरुना कोई मैतई सिंसे यामना पुनिंग नुंसिरकबा मकक फावे मैतई सिंसे मतम चुपदा लाउजै मणिपुर कायबा यारोय मणिपुर से कोई लैरिबा पुनमक्से कोई नुंसिदना लैसि अदगी कांगलोप अमगा कैलोम तलगसु मैतई ने हेता सोंगछलगा खामदोकपा अदु तौबा यादे अदा तौबा यादे खनबा यादे करी नोन हारिसेन तौजबा अखोय मैतई से मसी खरना सोंगा लेतना अखोयगी मैतई की सेंटिमेंट थवाई मंगनि खंजरिबा तुना खलगा थमजा पोसे पायरगा सानरगा अखोय से सुम खोइबा हुमदा चाइना थिनबदौन हेक तौबसे याम तोइसले मसी याम अखोना स्वाइदा तौरिबा डिमांड मयाम से समना हाइजरबदा अदुगी होमलैंड पिगदबनी अदुगी इंडिपेंडेंट पिगदबनी सोवरेंटी तांगदबनी हाइबा मयाम से मसी सुंगोय ओरो मसोमदा अखोय कोक थादबसे मसी कानदबा मतम मांगना ओइगनी अदुगी सरुपदी अखोय लेमिनरिबे अखोय मयाम से नुंगाइना लेमिनबा यानबा अखोय हाइबम थोकबा अखोय डिमांड भारत सरकार ना पिबा ngamba समना हाइबदा कोई लंबी सेमबियु अखोय थबक फंगदम थबक पियु अखोय इस इंडस्ट्री लिंकत पियु मरम चाबा मयाम से हारगा अखोय लेमिनरिबा मयाम से चप मानना अखोयगी हिंगनबा अदोमदा अखोय होनबदो मदुना अखोयगी माइ पाकनेबा ओरोइदबा डिमांड मयाम तौरगा अखोय मसेंसे अमगा दुम थांग सनबई फिबमदा लैबसिबु मसी आइदि आइन खंजबदा आइन उजरकपनिको मसीदी मतमदा मांगागा तोकनी थौरमदुगा मरी लेनना एमपी लेसेंबसना जाउबना मैतै फुरुफना शेड्यूल ट्राइब ऑल हनबगी खोंथांग असि मसामक सगतली हाइरदुना सेंटर की माइकेदगी स्टेट लेंगा की रिकमेंडेशन थारकपा मथौताई हाइरकपा लैख्रबने अदुबु लंदम असिगी अतै फुरुफ सिंगना हिरम असिदा प्रेशर पिरकपा लैबना लेंगाकना सेंटर द रिकमेंडेशन थादबने नाकलमरोमदा लांगोल तरुंगखुल की खुंजा सिंह नखुल असिगे चौखत थौरांग की मतंग द थमलकपा वाफम पल्लदुना खुल असिगी प्लेग्राउंड सेमजिंदुना गैलरी हापलगनी हाइना थाजबा थमखे थौरम अदुगी सरुगम ओइना खुल असिना चाही चनीगा मरफु तरुक सुबगी नुंगबी एमपी लेसेंबसना जाउबना हांगतोखे थौरम अदुदा फॉरेस्ट मिनिस्टर अवांगबाउ नियोमाई थांगमैबन एसी की एमएलए केएस जॉयकिसन सु सरुक्याखि एसटी डिमांड की मतंग मसे आई सामक्सु मसीगी अखोयगी डिमांड तौबसी आई रैली चटपा यावजदर खोचदर मसी आई याम आई फुल्ली आई इसागी होना आई इंडिविजुअली आई सगुचै अदुबु मसी अखोयगी हौजिल लैबा गवर्नमेंट सिगा आइगा मसी मतंग सिदा तानाजबदा खजिक्तंग अखोयगी गवर्नमेंट ना मसी तौरुबदा अतै लैरिबा हाना एसटी अदुवदा तौबसिंगसिगी मखोयगी साइडतगी अंगपा फंगना अकनबा प्रेशर लैबगुंबा अमा अदुना गवर्नमेंट ना सिदगी रिकमेंडेशन अमा थागदबसे थारुबा मतमदा करी ओइगदा करमाई तौगदगे हाइबगी खजिक्तंग खंजानबा मा अखोय स्टेट गवर्नमेंट सिदा लैबनी तसेंगना मति मसिदी सेंटर दा पार्लियामेंट दा अखोयना लाउद्रगसु हानसु चे थानदना लैरमे अदो आदगिसु हाइरकपसे स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन अमा दरकार लैयन हाइरकपनी
Salai Promoters Union na sinduna tha asigi kunda investors singi oiba rally ama chatuna CM da memorandum yaungna investors singi ahanba phase ki claim list pisingani tauramba rally adu chatlaroi haina Salai Promoters Union gi convener Sunil Dro Livestream na phongdorakli Manipur Press Club da pangthokiba paugi mifam amada Sulindrona rally adugi mahuta Salai Promoters Union gi leader Mari khaktang chatuna pisilagani masi mari lenaba department singa understanding ama leinaraba matungda lawrakpa firepni claim tawhogdaba investors singi capital fangba natraga fangdaba haiba ngamdri Salai Promoters Union gi anisuba phase ki claim list semnabagi form tha asigi kunmathoidagi thaba hauduna tang kun tarukta loishangani form singasi Kwakaitel Livestream Lekai Community Holder ayuk pung mapandagi mga fawbagi manungda COVID-19 ki SOP ngakna thazilakadabani haiki claim tawdaba taragadi unclaim ne haidana haida black money singi bi ai natraga keno to ki bi ai madudi sarkar gi report me amla ne aduna yari khoi claim ta hose sidai khoi Salai Promoter Union gi khakin nataba investor khodi ma yaragadi claim to gi capital si phangna hona honorable CM na so capital si handopada matam sanga dabado khara thujan yana bagi damakta investor singi capital se system ama naina handopina na bagi high level committee ma sembiu haidana khoi media gi thongda honorable CM da request tawjari Laibaki maru iba thawdang pubiriba media gi chininaw sinasu aikoina nasai claim list tongnanaba claim list semnanaba honarpa amadi investor singna claim tongnanaba honaba sida Manipur gi kachin kuya da leiba singje matau karamna moisu claim to hongadagi haibase si matangda mateng pangbiu amadi suggestion sing pibiu claim tawdaba taragadi unclaim Salaida financial investment amadi deposit to hankiba investor amasung depositor singna ngasi thengnariba awaba sing koknaba amadi makoina thamkiba senfam sing athubada handokpirangna Manipur lengakna amadi mari leinaba singna hotnabigadabani haina Indigenous Peoples Association of Kanglaipak ipak na thadurakpa cherolamada phongdorakli cheroladuna makhatana masida ipak ki maikaidagisu angamba mateng pangani hairakli Manipur pumbada COVID-19 dagi cheksil haunaba lengakna night curfew thamkraba matung curfew thugaiduna thoglakpa miyoi sing fagatuna fine thihankre Imphal gi maruiba mafam kaya Uripo Canton Crossing Samu Makhong Kaisampat Junction Chinga Makhong Konung Mamang Bishum Khurai Lamlong Hata Thangmaiban na chingba mafam sing dasu curfew thugaiduna thoglakpa miyoi sing police na fagatuna fine thihankhe Kaisampat Junction gi Maikai Anida curfew thugaiduna thoglakpa miyoi sing Imphal Police Station gi SDPO TH Vidyapati OC Ingocha amadi Commando OCP achaubana luchingba kangbu amana phagatki hiramasiga mari lenana police personnel singna phongdorakpada lengangna COVID laichat asadagi ngakthoknaba paikhalakliba thorang sing asada miyamna sogatpiyo lengangna thamliba curfew gi matam singda thoglakpa miyoi sing akanba chairak pinanaba thorang tawri Miyamnasu curfew manungda maram chadana mapan thoglakpagi mahutta yumda lengdana leibiyo haiki State asigi lengakna numidangi matamda curfew laukthokliba asi COVID ki ani subu web asi hekta thingba ngamlagani haina laukthokpa natte curfew asada miyam da laina asigi maram da khanghanduna santokpa kharada oirabasu hanthanaba ahanba paikhatpa thorangni haina Manipur Legislative Assembly gi Deputy Speaker K Robindro na phongdokre Mayang Imphal Bazar da Thangjam Agro Industries Private Limited ke Likla Bakery brand ke anoba exclusive retail outlet ama hangtokpagi thoramda wafam asi haikibane Thauna Industries Private Limited na chalaigadaba retail outlet hangtokpa aduda Robindro na makhataraduna leba asida akibagi masak oina COVID-19 gi ani suba web asi nongmunongmugi henkalakli India gi maruiba state kaya da laina asina naraba anaba sing hospital da laying ba chandaba amadi asiba migi poloi fam fawba chandabagi fibam da laire asiguba tangkak asida Manipur dadi miyamna asuk sathi krabalaina asibo karisu khanbidaba isai lila amadi Thabal taunanaba permission pibiyu haiduna lakpa kaya yauriba ase makhatana tawbiganu haike Mayang Imphal da hangliba liglagi retail outlet asina taranithoi suba retail outlet ni mafam asida company asina puthokpa tongan ba item chamarom phanghangadawri Atau state da tawriba yama trouble daraba state si yongping da mamang da yamna wagi do adu yongping da koi sai sana cheselaga
सरकार की साइट से अवेयरनेस पिलप पुलिस साइट से अवेयरनेस पिलप मैम योगनी पुलिस कर्फ्यू तौरीब तौरीब खितंग एम अवेयरनेस तौनमीति लूरी लूब हौरे इसा इसा सेक्शन लोन हाइबगिनेबा लैना सिना संसार से नत्रग पृथ्वी की चखगदी अदु मतुंग द कोई लेहौरीबा कोई गातंगनी हिंदू जो कोई गातंगनी COVID-19 की अनी सुब वेब तगी ngaktoknaba Manipur lengang na lokhalakpa cheksel thorang gi sarukama oina state boundary oiriba Jiribam district tasu akanba cheksel thorang kaya lokhatpa haure Manipur Health Department na tha asigi tangtara manga da thokiba order amagi matung ina Jiribam da Assam lomdagi Jiribam tamna COVID-19 की टेस्ट रिजल्ट यावदना लाकपा मियोय कया चंगहन खिद्रे आसाम लोमदगी COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट यावदना लाकपा मियोय सिंग Jiribam प्लस की माइकैदगी टेस्ट रिपोर्ट पूरगा लाकनबा खंगलबा मतुंग आसाम लोमदा अमुक हलनखि आसाम लोमदा चटलुबा Jiribam की मियोय कयासु टेस्ट रिपोर्ट यावदबना Jiribam दा चंगबा याद्रे अमरमदा आसाम के सिलचर मेडिकल कॉलेज RT-PCR की मतेंगना COVID-19 टेस्ट तौबदा नुमित हुमनी की मतुंग दा टेस्ट रिपोर्ट खंगबा ngami su hairi मतंग साइज ब्रेक अमलगजगे ब्रेक की मतुंग दा मालिम अमदी इंडिया की लेडिबा COVID-19 केस की अपडेट की पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालिम की तोंगान तोंगान बे पाव सिंग पुदुना लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मिट येंग तादुना लेबियो Office of the Yaifrey Group of Finance, Head Office Singmairong near Eastern Motor, Imphal East, May Tara Manga English Singani Kunmathoi, Tha Amada Lupa Lessing Marika Hulaga, Hausagadoriba, Lottery come tender a Siao Biraga, Lupa Lak Kungimapu Oibu, Lucky Draw Fauragana, Lupa Lak Amafang Bigani, Loinana, Atoba Matamda, Ezen Yankisu Pamzay, Ezen Singidamak monthly income, draw timing and Nutugipung Anini. Panthoibi Construction Private Limited, developing tomorrow presents Panthoibi Green Homes. A destination of luxury living, equipped with modern amenities. Launching on 23rd of April 2021. Pre-register starts from 1st of March to get special discount. Panthoibi Green Homes. For more details, kindly contact Panthoibi Construction Private Limited, Uripok Taurang Bamlaika, Imphal. Panthoibi Construction Private Limited na miyam gidamak G+2 dagi G+6 ta upgrade tawkraba residential project amakak launch tawzare. Apun ba sembam gi 10% amak down payment pibiraga lemoriba 90% aduna chahida 6.99% gi changda thagi installment basis ta thibirak payagan. Ngasi maleng simbiro Panthoibi Construction Private Limited assistant company of Panthoibi Housing Finance Company Limited Torambam lekai. Mayam amka hana taram nokchari bulletin asigi makhata ba paw miyam da pizari Hauki papung kunmari da coronavirus ki anoba positive case lak ani lising humphuma thoiga chamnga hengalakhi apun ba case masing crore ama lak ni futtaret lising marfunipan henkre naunamioi lising amaga chamnga ga ama laina asidagi laikidre apun ba laikidaba masing lak ama lising humudra taret ka chama yankhai sure Hauki papung kunmari da laina asidagi mioi lak ama lising kuntranipan ga chamri kunhumdoi discharge stoki hauzifawada apun ba discharge stoki ba masing crore ama lak kunipan lising mapan hele hauzik leba asigi active case lak taranipan lising amaga chahum hele pagalakpagi chang chada marfu taruk dasmik taruk anida hantarakli Train amadi train station singda marks uptaba singda lupa chamnga fine lauragani haina railway minister na Ministry na khanghalakli COVID-19 na sokhalaba patient sing lying with the seasonariba remdesivir injection gi mamal lengak na khut thingzin badagi mamal hanthakre mamal hanthakhibaga loina na lupa lesing ahum maya da leramba kadila healthcare gi ramdek lupa chanipan maudra mapan da fanglagani Siplagi Sipremina Lupa Lessing Mari Piramba Ado Lessing Ahunga Chamri the Hantakre Atopa company sing na sungba remdesivir injection sing Hana Piramba Mamal dagi Chada Kuntra dagina Chada Humfu Fawagi Mamal Hantakre Nakalamuram da Malim gi oina laina asigi apun ba case crore taramari lak tara humdoi lessing kuntra mari hele laikidaba masing lak kuntra lessing kunmari ga chahum hele apun ba discharge stoki ba masing crore taramathoi lak maudra mapan lessing nifu mari hele
Manipur University की Chemistry Department की Senior Most Professor N. Ras Mohan bu Dhanamanjuri University की अहानबा Regular Vice Chancellor ओइना हापख्रे Professor N. Ras Mohan bu chahi manga की VC ओइबगी order अदो University असगी Chancellor सु ओइरिबा Governor Dr. Nazma Heptulana Dhanamanjuri University Act 2017 की Section 14 की Subsection 1 की Power Season अदना ngasi thoklakibane Ningsang bayabadi DM University asi hek linkhalakpadagi ngasi fawba lengak asana regular VC amata haptaba asana maram oiraga University asi mapung phana chalaibada khudong chadaba kaya mayuk nabadagi University asigi mahai amadi students organization kayana regular VC hapu haina mamang da khongjang kaya changsan khibalai khrabane Loinana Professor Ras Mohan Manipur University की Chemistry Department की HOD अमदी Dean of Mathematics and Physical Science की थौसु पुरम लबनी Imphal West District की लंफेल पुलिस स्टेशन न कोनबा तेरा पुखरी मपाल द प्लास्टिक टायर चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा लेरमले इम्पैक्ट न्यूज न फंगबा पाव द बॉम अदो लेकाई मियाम न ngasi ayuk pung 10 makhai taba matam da thengna rakhibani hairi bom leire khangbaga miyam na police ta paw piraba matung lamfel police station gi SDPO amade OC na luchingba kangbu ama laktuna yengsanke tungda mafam aduda Manipur bomb disposal gi kangbu ama laktuna bom adu asoi angam yaudana numit yungba matung da lokthokre thokdog asigi matang da lamfel police na case ama lokhatkre hairi Ketrigao AC की मनुंग दा ड्रग कमरी लेना फाखिबा सिंह थादोपियो हाइदना वानोंबा अमत लाकपीगनो हाइना केट्रिगाव AC की MLA नाहकपम इंद्रजित ना फोंगदोख्रे कोंगपाल चनम लेकाई पुकचाउपाट लंपाक की कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा यंग वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन YWHO की तरारक सुबह मपो कुमोन थौरम गमरी लेना वाफम असे फोंगदोखिबने थौरम अदुदा इंद्रजित नमखा तारदुना लमदम असिदगी ड्रग मरु फंगना मुथतनबा होटनबदा मियामगी अचौब मतेंग जंगे लेंगा असना ड्रग के मायोक ते चंगसिलखलिब थबक थौरम सिंगदसु मियामना सौगतपियो अफबा अंगांग अमा सेमगे हाइरबदी ममाना अंगांग मिरोलिंगैदगी सेमबा हौगदबने अफबा खुनाई अमा ओइरबा मतमदता लमदम असि चौखटपा ngamgani हाइखे आई केंद्र इनमदमदा मी चात्रेना आई मयुम द गुलीगी इपाक्ति लाथोलगा मयुम द हुजी थबक सुबा यावग्रोनी नान आई मीडिया जो साबजरिद अफब लंबी द पुछलंगनो म्याम तौज हैब तारगदे कोई थमो सेमम जागे आई वोन जो कया बनाई पैसा जो ओने त पुदना आई सी द थादो पियु सी तौबिना गुलीगी मतांग दने हायरदी आई इमुंग नत्रगा इसा वगैरह इना वगैरह मरी मता वगैरह आई वोन वारी साबा लापीगनो जे आई हाना ममांग दई लावबे कोई मिरोय बजाती से जाति फजरब जाति से काइना होनरप जे मसी के तंग कोई मेरफल होनमिनजी यामना मरुय पोनेसी यामना मरुय यामना नुसीबा कोई मियोय बमगी तौम तो कोई तौनी तौबदबु थमोय सेना होनमिना कांदा आई तरफ तगिजु अंगम थाक ऑफिस साबने कंदे एनी लम लेजगे जल जीवन मिशन की मखादा कुमजा लिसिंगनी कुनिथोय फावबद युमथोंग खुदिंग इसिंग फंगहनबगी हियांगलम कॉन्स्टिट्युएंसी की ओइना अहानबा फेस की पाइखलकलिब थबक सिंह ngasi कॉन्स्टिट्युएंसी असगी MLA डॉक्टर वाई राधेश्यामना हकथेंगना चतुना यंगसिनख्रे MLA की खोंगचददु हियांगलम लाइपान nganbadagi हिरानमई फावबा हियांगलम तेरापिरग अमदी हियांगलम वाइखोम लेकाई की मफम सिंगदा पाइप फुंबगी थबक सिंह यंगसिनखे खोंगचद अदुगा मरी लेना MLA राधेश्यामना हवजिक अहानबा फेस की पाइखलकलिब थबक असि अयाम्बा लोइशिलकले लोइना अनिसुबा फेस की ओइना लमजाव लांगमैदोंग तेजपुर यावना कॉन्स्टिट्युएंसी असि अतई वालहौरिबा मफमसिंग असिसु अथुबा मतमदा थबक हौरगनी मरम असना कॉन्स्टिट्युएंसी असि मियामना हवजिक थेंगनरिबा थंगनबा इसिंगी अवाबा असि अथुबदा लोइशनबा होनगनी हारिबा थबक सिंह असिदा कॉन्स्टिट्युएंसी असि मियामनासु मपुंग फाना मतेंग पांगबिदुना लेंगाकना थमलिबा पांदम असिदा मायोग हननबा होनमिनसि हाइखे चली बचाही असिगी अप्रैल द पांगथोकदबा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन जी मेन येथोकले हाइरी
Wafam asi Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nisang na thadurok pachirol amana khanghalakibani. National Testing Agency na khanghalakpagi matung ina exam yaithokpagi wafam asi hauzik leba asida oiriba coronavirus ke fibam asi yenglaga firep asi lorakpani haide. Panbayabadi JEE Men April session exam asi April 28, 19 amadi 30 da pangthoknaba tawrambani. Adumoinabag exam asigi anoba matam National Testing Agency na atuba matam da leplaga lauthoraklagani haidi. Kumbida leba Sanatombi Oriental English School gi mahiroi chatre taramanga da Solar Study Lamp sing yenthokre. Solar Study Lamp sing adu Manipur lenga ki Education Department na Manipur Renewable Energy Development Agency Manireda gi khuthangda school gi mahiroi sing da khutsena khibani. Ngasigi thauram aduga mari lenana ex councillor Wahingbam Bobby Chan Luang na hai Central Government ke Ministry of New and Renewable Energy na laibak asada lairiba mahiroi singda solar study lamp pibagi saruk ama oina state government na Manireda gi khuthangda mangjongna na apply tawkraba school asigi mahiroi chatre taramanga da solar study lamp asi khutsina bane. Lamp asina hauze COVID-19 ge second wave ki luraba matam asida yumdagi mapal thoktana lairik auraibada mateng oiragani haiki. Tasken the Chathariba Asian Weightlifting Championship ta Manipur gi Chanura Saikho Mirabai na clean and jerk ta KG chamagat taramapan thangatuna anobo world record thambangamkre. Championship adugi nupi gi 49 kg gi category da Saikho Mirabai Chanuna snatch ta KG 86 amadi clean and jerk ta KG chamagat taramapan punna KG chaniga manga thangatuna event adu the bronze medal lobangam event adu the gold medal lokibi China gi Hao Jihui na snatch ta anoba world record thamduna punna KG chaniga tarahumdoi thangat loinana Jiang Hui Hua na KG chaniga tare thangatuna silver medal lokibani. Arrive the bulletin as a headline Samuha Namyam the Tamzari. Sakhamdaba Singna truck Mari the Nomai Kapsilakpagi Mayukta driver union Singna Impal Ziribam Amadi Impal Dimapur Lambi the Gokiba Pungni Punipangi total set down na Chauna Akaiba Pide. Furup amagi sentiment sopayaba thabak tawba lebiro apun bagi saktam ngakpada furup khuding maki lokam thokpa thongdang lomina si haina Rajya Sabha gi MP leisem basana jawna phongdokre. Amasong leba asada coronavirus ki positive case leptna hengalakle haukiba pung kunmari da anoba case lak ani lising pumathoi gi mathakta hengalakre laina asada gi laikidaba masing lising amaga chamnga ga amada hengate.